PSL Pulse Buffets is the Carling Knockout Cup final. Orlando Pirates 1, Malmo Gallants 0. Outside Mtelikama. Kasi El Chacho Kopa Malisela Kala Strata ke mfana ko 13 boxa ke mfana bo shebeshete ke free shebeshete Mabena Benzel aye the bumper balcony mix on the top number 8 right tswalela ra ifetša. Thank you, Autiaka. So, Kupa Witsane, coming to today's game, which team are you supporting? Orlando Pirates. Baka chuchu zemnyama zama ke blaza ke blam tabanga masipala za begisa phezulu. Chedada. Thank you. Aba try ke bathile Limpopo. Tsaka kile. Bafana babo kwa. La regai. Bonishwa game, bonishwa. Braga bona. It was fantastic bona. Bona. Be smelled Braga. It was fucking wild. Sorry for fucking Margevon. It was smelled Braga. Bon. Machita created the opportunities first half, but they couldn't convert. How Shebele, what was the problem? Egele Braga problem ne lemo midfield Braga. Wabona nke master chef le na thakanche mukokuna zami wa high Braga. Bona izinto bezithangana bro aminaza. Natele na kita ene Braga kithala dluncha ga nete. O diachor na ke tsana mo ga lo tshelo re Braga ke rile ke fitha ga khumana lo re bona ke tsana ga la ke goal mfana monyane wa tsana e thoma e feature 99 ka le na ke re ke 2000 ke thalla ke bona ke am represent Braga. Autiaka Kuponjwetsene, men of the match for today's game, Kimang. Obvious, right, Tomara. Eseneta bamboga zimpiaga. America, Trump bona. Sancha kakela South Africa. Neli last game ya Fanda. Kupa ulebeletse Cameroon mjwetse hore. All the best. Para sebo barke kwa mkhwanazi. Bona la Limpopo. Bona sizokutshela I1. Uthi bona la America mfana usirepresent kahle mfana zebushe target. Obatshela ngothi El Kasi El Chacho la se 13 boxa lethe. Bona represent us bona. Shita. Masama geblaza mhlaba kamasipala sabekiza phezulu. Shita Autiaka. Shita. Dada ba track. Balcony mix free shebe shete benzele. Thank you bafethu in closing away.